rade ludak. Mi smo tapete. Tapete, vidite kako da se... I tada sam javljala LPS kockica, ne LPS kockica, Šapkinski vidite nove LPS-e i da će promeniti ime kanala. Isto da je to što je rekla, promenit ću ime kanala, neću Šapkins TV, pa da ću kupovati Šapkinsa i snimati sa njima, da, ali ću 3 nove LPS-a. To su Sunil Neva, Mika, Mark i ne znam koji još, i jedna lepa slatka bata sa ljubičastim očima, ili ću kupiti kao jedan set sa Bijena. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I promenit ću ime u LPS, LPS Cutie Dog, ne Cutie Dog, šta bi je? U ime LPS Baron. Ili LPS mašnica Hanston. Vi mi napišete kako da se zovem. Da li LPS Baron ili LPS mašnica Hanston. Vi odlučite. To je sve bilo za ovaj video. Ćao.